muri tombora y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu iza kubereka y'uyu munsi u Rwanda turara tumenye itsinda duherereyemo kugira ngo tujye muri Pamoja kugira ngo tujye muri Pamoja ni imikino y'igikombe cya Afrika uyu munsi nibwo baza rero gutombora ni tombora iza kubera ku cicaro cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF kiri mu Misiri hariya i Cairo. Biraza kwa rero ari mu masaha y'isa 10 nawaza ndeba mbona ni saa 10 za Kigali nibwo tombora iza kuba. Nuvango rero itombora uko biza kuba bigenda tayari ama ekipe bamaze Misiri turi kugiye kimwe se Misiri turi imbere y'isa ubu ni isa nibyo baraza ko ari saa 9 turi saa 10. Ubwo rero u Rwanda ruri muri poti cyangwa se mu gakangara ka gatatu. Muri inkangara ya gatatu harimo Kenya, Libya, Tanzania, Nigeria, Mauritania, Gambia, Sudani, Sierra Leone, Namibia, Togo, Malawi ndetse n'u Rwanda. No kuvuga ngo rero ahangaha uko bigomba kugenda ibi bihugu bigera kuri 48 bizaba byigabanyije mu matsinda 12 buri tsinda nyine rigizwe n'ama ekipe agera kuri 4. Hanyuma ama ekipe abiri ya mbere agomba gukatisha tike yo gukina imikino nyuma y'igikombe cya Afrika nyine ko murabizi ko agomba kubagera kuri 28. Ubwo nuko bimeze ku isaha y'isa 10 nahoze mbona harimo abastari benshi cyane baza kuba bayoboye uyu muhango. Abonye harimo ba Trust Congo, yego harimo Max Alain Grader Cote d'Ivoire, William Trust Congo wabaye Nigeria, Samuel Hadari umunyamisiri ndetse na Trezor Mputu abanyabigwe kabisa. Trezor Mputu mabi. Ubwo poti zose rero poti ya mbere Axel harimo bya bihugu n'ubundi biba bifite rankings ziza muri CAF. Kipe y'igihugu ya Maroc irimo muri poti ya mbere, Senegal, Nigeria, Algeria, Egypt, Cote d'Ivoire, Tunisia, Cameroon, Congo, Mali, South Africa ndetse na Burkina Faso. Byanunguye cyane kubera ko Ghana ubu ngubu tuvugana ntabwo iri muri poti ya mbere, ahubwo Ghana bari muri poti ya kabiri, bari kumwe na Cape Verde, bari kumwe kandi na Guinea, bari kumwe na Gabon, Uganda, Angola, Benin, Zambia, Mozambique ndetse Madagascar, Equatorial Guinea ndetse n'ikipe y'igihugu ya Comore. Mu gihe poti ya kane yuzuyemo bya bihugu byaciye muri tour preliminary round shonjo ry'ibanze. Harimo Zimbabwe, Guinea Bissau, Congo, Central Africa Republic, harimo Liberia, Burundi, Ethiopia, Lesotho, Botswana, Sudan y'Epfo, Eritrea ndetse n'ikipe y'igihugu ya Somalia. Twishimire ko tari muri poti ya kane, byibura ntabwo turi muri poti ya kane, turi muri poti ya gatatu. Ko nakantu keza kuko kenshi twabaga turi muri poti ya nyuma bigatuma tunajya no mu itsinda rikomeye, ariko n'ubu ntabwo byatubuza kujya mu itsinda raza kuba ririmo ibigugu. Imana turinde amakipe yo mu karere cyane mu karere kubera iki nicyo abantu bari kwibaza. Nango aya ma ekipe Burundi na za Kenya oya aya ngaya azakira Tanzania, Kenya na Uganda. Impamvu nuko aya ma ekipe nubwo afite itike automatique ariko mu rwego rwo kugira ngo n'imibare idapfa, nuvango ama ekipe yose agomba guhura n'aya ma ekipe n'aya ma ekipe azakira iyi mikino y'igikombe cya Afrika. Muri ayo matsinda urumva hagomba kuzamukamo ikipe imwe izisanga ayo ngayo yandi kuko iyo urumva amahirwe abagabanutse. Nuko icyo CAF yakoreye ibi ngibi nugufasha ama ekipe kugira ngo nayo azitegure yarabonye imikino cyane. Urumva nayo yarabaje iyo mikino rero ntandi bazayikura ni muri aya marushanwa. Ubwo rero kwisanga muri aya ma ekipe urabiswa rugwatanira umwanya umwe. Ikipe mu karere twatombora ni Uganda gusa kuko izindi turi kumwe muri poti. Kenya na Tanzania turi muri poti. Abaganira batubangamira urumva mugara teka baturinde rero rwose umugano wabeswa aho twahoriye hose biragoye ariko ubu twamurasa Joy Lance Michaels birashoboka gahunda niyo saa 10. Ubwo n'abavandimwe bacu ba programme baze kugereranya ayo masaha barebe abantu baze kumenya live itsinda tuza kuba duhereremo muri amajonjoro y'igikombe cya Afrika rwose saa 10. Ubwo abantu rero tubwire ko biroroshye kuri Radio Rwanda updates ziraza kuba zero kuri social media za RBA zaza kuba zero, ariko abantu bafite Canal Plus, abantu bafite Super Sport, bafite Azam TV, abo ngabo bose baraza kuba bareba turabereba live n'abantu. Hanyuma urumva Kenya Broadcasting Corporation kabari KBC iraza nayo kwerekana uno muhango TBC
ya Tanzania Hose birahari. iraza kubera YouTube channel ya CAF. amatsiko ni menshi rwose Amatsiko ni menshi yo kuza kureba ino amatsiko pamoja. mfite yo kureba u Rwanda ruba ruri mfite amatsiko menshi ubwo rero kuba uyu munsi Cairo ku cyiciro cya ACAF mu Misiri. Ubwo Imana rero iri Rwanda itaye Rwanda iduhereze itsinda rikinika iyi pamoja tuzanyukagura. ariko uzi ibaze kuba iri rushanwa rizabera hano muri aka karere. Mbibutsa ko ubundi igikombe cya Afrika kizaba tariki 19 z'ukwa gatandatu umwaka utaha kugeza 17 z'ukwezi kwa karindwi. Nuba rero iyo sama twakaba abanyarwanda twese tuzaba duca iyo kiriya gikombe tuzaba turiyo ariko turifuza kuba turi ariko ikipe ihari nako turiyo tureba gusa. Kiriya gikombe nk'abanyamakuru ba Radio Rwanda turifuza kucyogeza Rwanda ruriyo kandi tutari muri studio hano turi ku kibuga cyo nokigeraho ikibazo Quantum iriya Quantum iraho bita Nazatera Deck Hoima City Stadium cyangwa hari umuntu ashobora no kwamukana na kakavane gato Quantum kayibera hari ubwo no fanguye ibiganiro kayibera hari. ubwo rero imikino ya mbere umunsi wa mbere no wa kabiri day 1 na day 2 muri imikino y'amajonjora iri hagati ya tariki 19 iri hagati ya tariki 21 z'ukwa 9 kugeza tariki 3 z'ukwa 10. Nuvuga ngo 21 z'ukwa 9 kugeza tariki 3 z'ukwa 10 azaba kinwemo imikino ibiri day 1 na day 2. ngayo rero nguko mbere yuko tuza kuri Rayon Sport na